Office Jonga Deputy Commissioner East Khasi Hills Shillong haka khalar tare guchamang kala khot iki khana kibala thap yang kakam shipai agnivir mentau snem bakin wan ai kerteng hadisi office kamra number lice park khat khanai na benta bakin ai jing hikai coaching kam training habede bakajing thap kam shipai agnivir habakran shila patai kubor nakaliang ba Sebastian Marbanyang ula patai banya habede bat ke jing siu bat ki jing mentoi kaba kini ki samla kinyo lada ki yorung haka kam shipai agnivir nakaliang ba shan borlang wajri EDC ula karpan yaki samla ban one register hadisi office haka kamra lice park khat khandai habede bat kini ka kam shipai agnivir ban ka office jong ka DC kan sepentim habede bat kinu ki kam balan habede bat ki kam shipai bentang kini ki kena ki ba kwa ban join na ne ban tre ban rum ha ka army te ki la don ka attachment ka bala khot ha ubnai March but la pen kut tu ha ubnai April te menta bademi kwa ban on ya ki tu ki kena ki bala thabi kani ka application bakan don ka coaching kam training hanan duk menta ubnai akun real taring but kani ka training kan nong kumbalai post ni dat hadu substance ni kata ka syong haka tarik jong ka exam ka jing temu jong ni ban penong ya kani ka coaching nam ta ki kena ki bakwa ban join army kalong bang yo i ba duna bahagi kena na ka dong ka than ke jong ki ban join sipai mo te kumang ya tip hi ni kani ka kam kalong ka bakodor ka kam ban ya dai kari kalong bakodor but ka ba she met he lu ka badan bun ha ki jing mentoi ki dan bun ha ki kategori bo ang kadang nane ki ngano ki kam de tang join sipai mo tang ong join sipai de sipai ki de ken de ki technical ne ken de ki pharmacy ne ki bun ba kita ngan sa on ba Sebastian ba in belong di zona sainik welfare officer in sebatai kita ki kategori mo hakan ka agnivi in sebatai mai deka nakadiang jong district administration hingi simkya namar ba ni kwa ikna jami ki ba la apply kin pass namar ba la nangila sang ikne kong do arajar apply but ni sim ni la train kong ba ars pa ngut but plaku ar ngut ki pass ke ting thok kerutin but lai ku samgat badai kita join mo kalong ka ba na takadang ni ku IP baro ba pinya one namar kalong ka kam ka kalat ka ba koridor namda ki kena ki bawat kam but ki ba kwa ro ban tre ni ka kam but consider yo sno shushu ki jing batai jo i ka kam kalong ka kam ka ba ka badan bhabon ki jing mendoi te sama ba Sebastian Marbanyang ngala sun khai da push pai pa te supaya lai pus nan bang sun khai no misus nan 2024 of February tabentang atri barka Department of Social Welfare kum ur jila sedi welfare officer lalu waktu ba 2024 te shwa bangan batai ki khna ro ta sama sepang de ka gini entry ko ang tip shwa sepang gi bur bhagi ne gi entries ki babala definition join kum agini Benkong do kadai ka agnivi general duty kata kalau nam tak la pas kelas 10 sakwai bat ka agnivi technical kata kalau nam tak 10 plus 2 intermediate pass then agnivi clerk padane store keeper technical kata kalau beri nam tak 10 plus 2 but adan sa agnivi tradesman nam tak la 10 pass but ka agnivi tradesman again nam tak la 8 pass dan sakwai ke last entry dari namta ji kena puthai kate namta rolong gini ki women military police atau ka corps of military police ka entries ka karta namta bantu gini ki categories berhai jo dari ka entry kadai lalu kanya semester atau appointment berkata temata dan batai gini ki bonus marks ki bapio apa por ba karena ternyata kene ka enrollment process apa ka agnivi namta kini ki kibala excel of sports untuk sportsman kiba different kiba represent dia district atau state layer kali
kio pun ki bonus marks ka bagis ado sun marks ado alpha marks. Dan nang dapat dalam segi incentives bagi bonus marks namanya ki kun kiti le ki bani jingri bagi exhibition nangta kini badani kini ke NCC certificate E B but C kini bonus marks kalau lagi ado ka score marks sun marks ado alpha marks. But sakawi but ka bonus marks namanya itu kiba le kini ka ITI but diploma qualified candidates kata kalau bila dia 10 pass but 12 pass the bonus mark range ado ka 20 marks ado 50 marks. Temata kan matai sepang kini di kapir la fitur itu agini dir apa kendena ni kapir kanus gitu ini dia yang matai ini. Kebetulan tu aku tak join ko ini lagi agini dir apa senang kebetulan first year kini kapir dapat 30,000 rupees per month. Kata kalau 70% kamu 21,000 kini ko in hand but 30% let's support ka corpus fund kapan bu pada government of India kapan sesuatu aku adalah pun engagement job house dan nanta hapusnya berharap kini tapi kapan pelajar si benai same 70% 30% dan hakasnya kebalai tapi jadi kendai life itu aja transfer pada hakasnya kebasau tapi jadi kendai sauko aja si benai same 90% kini inhan 90% kali seperti corpus fund. Nangda, kita dapat engagement yang sahab sudah muka lagi ni. Kini ka purpose fund bila buat government apa yang sudah selak tam ni. Tepat ka government tu kena fee ka amount jauh ka rupees si khadai lak ni aku aja. Kata hari jadi tax free. Kini aku dapat ka term engagement kalau kita lihat accessible. Lainnya kata, kini aku begini ka risk and hardship allowances. Nama aku ka all over India bisa posting depend upon hardship begitu dia video allowances. Nanti video dress allowances, bahkan travel allowances balik cuti sih. Angkat video apa agreement entry, maka kan cover soal ini ki facilities, bagi benefits ki cuma tu. Video apa agreement? Apa agreement entry? Kayak cuti video life course ni season, apa seasonal life course ni. Nanti video plastic leave. Mereka medically. Nangda ka allowances ngadat cover, ka risk nasib allowances, dress allowances, but travel allowances. Lain na gani, buat kiba pekat ba rajoy naglibi tang sausden dan raja ni nga kanlong mo. Hakini government ka ay ka life insurance cover for rupees 48 lakhs. 48 lakhs daja ye during the terms of engagement. Nangda, in case raja ye apa bapa jengtem sebelum saus dan subuh umusang lo dan soal repotai during the terms of engagement pinjol ka ex gracia ka 44 lakhs lain tadi ka life insurance cover. Nangda pa subuh apa bilang teri ko expired ni saus dan idon gijing ja ye pipang kamen ka phat dai idon no gige security te fija mutaru ka government ka ai ka pi ka pisa ka ba saw pasawla ar pusan lak patkat lak kata kalau po ka depend po ka disability duty 100% ada 75% dan 50%. Nang kita dapat kiba ki facility baka dividend IP tinramu ko kam supaya itu yang baru apa ini dia di kelas 8 kita ni after 4 years kita ada certificate apa ke National Institute of Open School dia ada certificate pada kelas 10 kita baru pas kelas 10 kita ada certificate pada kelas 12 after 4 years harusnya kami ada tepo begini dia dan kalau video lu kelas 90% kredit entah kita apa dia izin kuis dengan jauh tahan cepat sibuk after the years of engagement harusnya. Maka ako juti ke bahas house dan ako sipai asal gini dia kita ni courses berapa le ki short course dan ki long course kita be short course kini yo ka short course skill certificate ki ba be ka long course kini long course skill certificate ka ba na bi bakini kam hadir la jo house dan be ko sita atas ako ru ke jimun toy
Hadin tak ada soal sendiri mampu sipai asal gini gini. Pinrawan cepo sabar bagi seven. Ka buat kita department kita ada agreed upon nam taban IT is erosion nam tagi gini views. Untuk menteri hukum home affairs 10% dia kikam kamu pertahanan tak gini views. Our Ministry of Defence 4%, Ministry of Finance nanti apa ki different gitu ki PSU ki different ki industries nanti apa ki Ministry of Railways 4%, nanti apa ki different ministry kita ni reservation ada tak gini views. Kumpulnya adalah bangla lah batang ini sebagai university view atau univis dan lembaga ini press conference atau apa pensiun itu bahasa lembaga mana menjoin asal univis. Nah, ada yang kau ispai bah, lain pun sama ada yang kau ispai kapas experience juga lagi kedua mana kau kecil dengan kecil mereka. Tapi yang motivate if you request be join, kita nak ambil asal univis kita secure increase tu, tapi kau ada information kita ambil atau ambil coding office. Kemudian ajar nanti aku ajar Rhino office, nanti bila apa nanti itu, yang ki aku office ini aku ada jelas ini welfare office. Siapa itu pemerintah kalau hukum kerja government, ini view kinsim tang 100%. Adin fausnem kinsim 100%, kinsim no apa permanent. Entry aku apa ini kami 75% ini dikhayal, kata aku kasih orang apa gaji view jong individual. Dah aku ketemu dengan bisnes. Nama kita juga 4 triliun dia dibuat lagi minum. Jadi lembaga ni press conference okay, nampak dan motivate lagi. Cuma company gaji institut lah jong state government, but the DC office banyak kajian sistem banyak office nya. Kita apply kata, saya kena ibu jual apa siapa ni. Kata apa orang kita devio ni kena kita ini apa DC office punya kita. Kita apa apply dia apa di defend ko pada dia sana apa CNPF sana apa kampung state police kipur garanti. Jika long kaki por ki belale, markini ki advertisement ki mi baik beroi dari India pan India ko mengi ong mo. Teng-teng ki kena ki jongi kam tam sikinong gendong nomor bakim don kata ka access lani ka jingi olah ban page kita ki advertisement ki buan ti kim ju apply. Te dia ne mar kata kada mengisi house nam arja apply ki benai September Oktober tu bangi latir baka sarkar India ki apply man la ka por ki ni advertisement jo ka gnivir ngila ya shong ka office jong zila sedic office of welfare officer baru director army recruiting office kani badan ha po jan leading college te ni emerging word ban nadu ka tu snem ni lasdang ban ai ki free coaching ni kena jongi aus nam arja apply ni la shot naki kena bibuan le ka pre recruitment physical fitness screening ki don kumba do jan sia jan hatu kosnem tingi select no tang kumba arspa ne lais arspa tam khndiat ki banyo ka free coaching ki fulfill criteria iki tu ki arspa tam mengi training ki bapas ya ka common entrance exams lingba ka coaching center bangile Sinod College ha ka bangi train lang ka office of zila senic welfare officer but ka IRO ki don kumba prapu arngut ki bapas ya ka written exam but na kita ki prapu arngut ki bapas pada ya ka physical fitness ki long bat ki bayo ai ka kam ki de hadu life sangot minchim snem na kaliang ka di East Kasil district marwai itu ipi te kata ka pau ka ya pi shamba kadang kajing temu na kaliang ka sarkar jong ka jelaru bakan aila di kena jungi bakin yo iki jingi kai lani training ki babyang bakin late syakata ka exam entrance exam baca ka physical fitness exam da ka baki tip ki ki kendon ki baka sarkar India ka kami bagian pendung ki syakam kumbang isu ngin subatay ki hakini ki training ki bangingi ai ka shwai ka written exam ni batay ki syapang ka syllabus syapang ki previous years question papers ki wan kumno ki pattern no mateng teng ki kena jungi ki beli to exam ki suli thong lamel kontrol ki ban kre lamel kimtep ka ka syllabus kawan na ki jingkli ki ba ki snem labur ki ai kumno ke ka baka sarkar India ka kami limbaga jiktip ka jongki hagan ka exam ni ai ki ta ki information batru ni juan lamru kini ki serving bat kini ki retired ki ongi ni ki army officers ki bla ki dang trei ki bla song thai ki wan ai guidance kham bha gen chapal ka organizational structure ki wan ai ki motivational ki jingkran ki ai men sim ban kampen kami ki kena ki jongi bagian nawan join show syakam shipai ti nomor katangi hamen ta usnamru ngilarai bangin le kene ka pre recruitment coaching ka bangin sedang na do new tayo bansawan ti ngila kidon kumbak andai spatam kena ki bla register ka jela Meghalaya nam ta kani exam ban banai June ti ni kalian ka East Kasil district hadu menta ka sngi ki bala wan register bat ni kilong kumba sam pawon ti ngirang ngitip pa kidang don ki kena ko shushu ki bla register ni kwa ki kin wan register ni kang bangin yo banai kani ka coaching shwai kani ka exam Terhadap kau ni exam ni kuat
ban pintip shapi ba dala kitu ki bapas ka written exam ngin airu ki ka jinghikai ka bayade bat ka bormet ni kata ka physical fitness exercise ka bangila de tai ab ka office of sports badru bat Indian Army ba kin yo ek jinghikai ling ba ki Indian Army ba kin tip ken ki parameters ni ki kendon ki ba ka Indian Army ka bu ki khna ba kin clear ka physical fitness te ka tu ka training ru kan long kumbalai post ni but how benai August September Oktober ka shiklong kata physical fitness exam nang ba hakat ko por kitu ki bala pas ka written kinla ban pas ka physical fitness exam ru te ko mi kita kinna ni kerpat bakin yo 1 week DC office kin mi ka kamera live pa kan dai kin register la dik nang bakin yo eknik free coaching nalor kata ni ko ban ni kinna ki badon po kerta khat nyo bat post name let's say bakin dang ban register ban ngidang maintain men dai ka database ong kinna ba wat kam sipai nang ba dang ila doni ka kerteng jong pi ka phone number ko jong pi man mangitip na kaliang ka district bakal apply post ka sarkari ti kam sipai nila ban pa ki SMS lani ki WhatsApp messages ya ki ken bakin yo ya ki jingtip ki bakam banya kita jadi ki jingtip na kaliang ka office of DC